Amafaranga niba uyashaka ukayakunda, kugira ngo agukunde ugomba kumenya uko yitwaraho, kubera ko nuyahemukira azakwanga, yisangira abayitwaraho neza. Iki gitabo rero kigerageza gusobanura imico amafaranga akunda. Muri make ni nkako umuntu yabivuga mu ncamake. Abasanga bose biterwa n'uburyo bayitwaraho. Reka turebere hamwe rero imico cyangwa se ingeso, imyitwarire ituma hari abantu amafaranga akurikira akagumana nabo, abandi akabahunga. Amafaranga nayo ngo akunda guteta, amafaranga akunda amaboko meza, kuki bamwe rero aribo bafite amaboko meza yayo abandi bikanga? Nuko ngo hari imico amafaranga akunda bahuriyeho twebwe tutazi. Iyo mico tutazi rero nituma amafaranga duhunga akisangira babandi. Nubwo inyandiko zigerageza kuvuguruzanya ku bijyanye n'ubutunzi bw'isi, ariko hari abahanga bavuga ko ubutunzi bw'isi ugenekeranyije bungana na tiriyoni 1,500 z'amadolari. Niba abatuye isi bangana na biliyoni 8 zirenga, uramutse ubigabanyije neza, ubutunzi bw'isi bwose tubusaranganyije, kubera ko isi twese twayisanzeho, nuko bamwe nyine bakoreye menshi barayarunda bayagira yabo kuturusha, banayarindira umutekano. Ariko bibaye ngombwa yuko dushyira muri logique tukavuga ko isi twese twayisanzeho, mwaritse twese tukagabana ibiriho, ubwo abafite bakamburwa ibyo bafite bigasarangwanya. Buri muntu wese uri ku isi ukoze imibare neza yahabwa miliyoni nka 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Nuba twese dusaranganyije ubutunzi buri ku isi bwose, tukavuga tutireka tububare mu mafaranga biliyoni 8 zose, buri wese agira akana abona, buri muntu wese yabatunze miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Tegeza baguhaye miliyoni 200 rero z'amafaranga y'u Rwanda, twese twabatunganya, nta muntu waba urenze undi. Ariko uzi ikintu gitangaje, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka 2 cyangwa nyuma y'imyaka 3, n'ubundi bwa butunzi bwose bwaba bwasubiye mu maboko ya wa wundi umwe kwijana. Muri make tudahinduye imyitwarire, ukuntu twitwara, ukuntu tubaho mu buzima bwa buri munsi, buri muntu wese agatunga amafaranga arana ya mugenzi we, nyuma y'umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3, bwa butunzi bwaba bwasubiye kuri wa wundi umwe kwijana. Impamvu nuko umukire ikintu kimukiza ni imyitwarire ikurura amafaranga. Umukene ikintu gituma akena ni imyitwarire ituma amafaranga amuhunga. Niyo mpamvu umwanditsi w'iki gitabo rero agerageza gusobanura ingingo zituma umukire wo mu myaka 200 ishize umugaruye ku isi yakongera agakira. Umukire wo mu myaka 3,000 ishize umuguzuye none ukamuzana yakongera agakira. N'ikimenyimenyi ufasha umukire w'uyu munsi wabikoreye mu buryo bw'icyuya nyine agashakisha akabigeraho, ukamwambura buri kimwe cyose afite. Nyuma y'imyaka 5 wazasanga yarazamutse, yarongeye agatunga nka bya bindi yaratunze n'ubundi, kubera ko ikintu gituma atunga ni kimwe, ni imyitwarire afite ikurura amafaranga. Mu kuyungu umwanditsi avuga rero, nuriya muntu ufite imyumvire njyabo ikene, ufite imyitwarire ituma akena kurushaho, nubwo wamuha ubutunzi bw'isi bwose, nyuma y'imyaka 5 ashobora kuba amaze kubutakaza. Ibintu rero abantu baturusha abangaba bagwiza atunga ni ukumenya ururimi rw'amafaranga, ni ukumenya imico y'amafaranga, uburyo amafaranga amukurikira kurusha uko we ahora yirukaho. Iyo mico rero niyo iri muri iki gitabo, ni imyitwarire cyangwa se amategeko akurura amafaranga. Aya mategeko rero kubera ko twebwe duhora tuyica, niyo mpamvu amafaranga duhunga kurusha uko yadusanga.